Ini nak liang juga South Central Circle. Dah sini semua ban penremju. Harol kecilnya juga ni ka biasa. Ya kecilnya mending nak pos posting ye. Ya kecil siat jong way supaya DSF ya way local driver juga sti. Udai udang kin mau gila manong. Ni ngimla betep rekat kunci jetip jengi de lunya truk. Dekai ke bagi susi kelong. Mau ni DSF kat kum jetip. Kat ba uya tengko ba tahu driver hak jengi ya kelenti uya kenduk ba tu. Pada tak por uya kenduk susiap bayu kelentip ni. Tinggi sudai ya kani ban peneram yang ni kejulong jong ni DSF. Bat ke baar kejengla reklam semua. Ngi bu ya ki DSF lasik sarkar ke bu ya kini DSF hapak bodar peniada ini. Sekti gilan bodar sini. Regai ke susi kelong. Kilong penban kita kino peniap brief. Kalau kini kejengton jadi DSF ke pelong penban yang bang inum sengai. Abang isong isa boleh adu. Seni sesenong sedulang sedem hidang ya bu patrolling. Teki ong badai kat kum kata kaan ke cuki tip nya kata. Kai ke bersusi kelong. Bahkan ni kejengton jungkini DSF seni sanko kilometer nakab 0 point ke cuki ke penlong penban kajing mensau buat kajing tak ini kum dinok song. Bat kai ke pemidawa kelong. Nah ini DSF om dai syu pengini i ke senong kita cuki. Kata dai kubur pun kelong. Yang kuat syu pun i bakindang ya ko senong kita cuki. Hidai nak security tu yang ke border security tu hilat cakap border security. Om dai pun wan sini. Kani ke cingwan jupi ke minta ke penduk tiak tu dem ni. Minta ke pendiam ketang gitu kita raya ke besok tu. Yomat ni jusi. Menu pun cim baklik ke ni. Kata kamu susi. Mengi nak liang kum keseng menin ngila lek penhiar penlit pait iki. Hari ke susi kelong. Hadu kan menin om don buyok kam tu bisa. Hadu menak dai biji om don buyok kam. Balik ni ke por cakaan ke sting pelat. Kan mau try por bah. Ya kita beli kena peniap itu kita ngem. Amdai bagi peniap kenang kiriap. Tak kandu kenta lawan kulit pengkem yaki. Mentah yaki ni hadu mentah pada yokem. Kai kata ka daw sendet tak ni ka department jong ka polis. Nebat gugui department ki balong concern ya kini mentah kimla belai. Kata long bos sedang mau ni home minister dang wan ban jurip mensisngi yaki ke jaga jong. Menin pada kadang wan jana bagi force ki jong ki peniap ki beri jong. Ni nak liang keseng, ni sekudai. Ba ni ya cekmat, ni banginom ailat ikini begindang jiasu. Ya kini ni simkia, nak liang jong traying tapi kenduk. Kat nungut ki bepli menang yoi. Jingjau mat nak liang jong hemen jong para. Ikon bedang lai blai tam menu pemsai ki. Menu ban baklik ikini. Tapi o pelong ka isau hiba dalam penung ya kini ki ba sim ya ketu ka mensim tu brief ni besar dalam kunung ni dawa beriban kem berdor badai ban penstom kat kum ka lem kum ta nak lem cui ke seng ni nom song that bat ngin le ya ke ba ham teng e ngila bano bat ngi kerpat ro ni pot limba juki kum ki press bang kerpat ik presnong pertha jungi pok kathan jung pensla jungi lasin kong ni sebelum ka jingia rally kerpat ipi soha Banwan ban sok tilang ban ni namta ke jingjia jo kini ke longgi na tharai lada wei pok wei ke longgi kan mat ni kum kini ke jingjia lada ki kenduk khot sil lo jong na tharai kanum dei ke masuk iki bakin sisong klikti na ya we ya borok ki presnong perthan borok bakni mi lang la sinengkong ban ya kejaka ni sepetep hai ingin sepelong ke rally ya we pi ban sim mentalang kenang mengin peneram ya kini ke jinglong jong kini ke DSF bat kumjuro banginom ailat su pat dalile kanom jasu umkini nang ni sekmat kani kani ka las ke pengiro ladang tang cia nang ni tingim lasu pentip ke aiben bat ke baar kelok ladang dang yo isu inu besa fudang don se snong jungi ngatrai nak liang ke snong ban nak liang jungi ku ki sing halang ki baye pait lang ngihap pen yo weng hi mangi ada ka surkar kemle in tak